Ne taraf tekrar? Yediğim punktu ağırlığı. Саламатсыз, кандай? Biz Urfa'ya kaldık. Жақсы. Bakay. Bakay. Yok, hemen. İkinci sınıf porteksin var ya maçı. Yok, men sınıf. Qanchalik ketsa o'shunchalik degan nima degan. Menga tura degan mumkin. Ты понимаешь, из-за того, что ты говоришь такие вещи, sen өзүң сөзүңө кармаласың. Мына бир сөзүңдү сен айтып атасың. Баяман Эркинбаевди өлтүрүп кеткен. Эмнин учурунда? Бакиевдин. А Бакиевдин учурунда Садыр Жапаров Konstitusyonda süreşeyin etkedim. Konstitusyonda süreşesin. Konstitusyonda süreşesin. Buna konstitusyonda süreşin. Süreşin. Olmayın buna. Siz ne? Siz süreşiyorsunuz. Konstitusyonda. Konstitusyonda süreşiyorsunuz. Buna fikrini ne aldı etkedim. Депутат не хочешь разговаривать. Али geçemiz, oygonumuz, oylauımız, tereң oylauımuz da tavsayım. Айтсаңыз, oyun айтсаңыз. Gel жақынырақ тартшы, жақынырақ. Үнü ұғылсын. Алды микрофон тосып атасың, суырып сал астын. Жақынырақ oyun айтсын. Oyun ұғалды öyle geldik. Чисто oyun öyle. Ben vuruşayın деп Azır айтып koyayım. Mına tıtılıp da kaldı. Bunu жинап алып қойшы, болбай қалды. Bunu göstereyim, onu göstereyim. Закон для всех един деп. Biz, анан кейін бұл болса eski, bu призыв başkalardan. Bizim başka Sadır Nurkoja'ya али keç емес. Ойланып, ойгонуш керек. Анткени азыр эме кылып жаткан кадамдар болсо бир аз туура эмес болот. Ушу жарымдан кейін элибиз бөлүнүп атат. Ne oldu? Karapач Башкы мыйзамда абдан чатак мыйзам болот. Анткени башкы мыйзам боюнча жашасак, биз сандыкка айланабыз. Артына кетебиз. Ошо үчүн элдин бийлиги жок болот. Жок, узурпация кылбасын деп атат. Мындай, бир туугандар. Эми бияктында оюн угуш керек да. Мындай эрегишип, бияктан өзүнчө, анан бияктан өзүнчө болбош керек. Бизде мамлекетте андай болбош керек. Мен да колдойм. Эки тарап тең бир пикирге келиш керек. Bir fikirge, iki taraftan bir fikirge gelse, anan mamleketiste tıyıştık ormaydı. Ben olsa oyun uğayın da öyle gelgen bunu. Oyun uğayın depti. Jo, anda mınday kılalı. Mınday sunuş var. Jo, mınday sunuş var. Biz sizlerin oyuna dualı, delegasyon belgile ofiske. İbrahimova, Cüsko. Delegasyon belgile, o şehirden biz oyun uğalı, konaktorun oyun uğalı, anan Barız bir pekirge gelgenge hareket kılalı. Koldoyuz bu? Özünüz aytıp tanıştırıp koysanız. Jakın gelçi, jakın. Kız jibek. Kız jibek, mına. Patriot kızsın dep. Bul dele Kırgızстанга jakşılık kalap geldiniz de turabı, что лучше болсын деп. Всё, bir тугандар, мындай. Мыйзам Понедельник. Мыйзамды. Понедельник. Мы ждем их в гости. Биздин өсүстү. Biz азыр андай немени чечимге мен азыр өзүм айта албайм. Айта албайсыз. Анда кеңешип келиңиз. Кеңешип. Мына кеңешип келсин. Men oyun uğayın desem kaçıp ketişti, bir taraf ketişti. Жоқ, mına bir ele kız kaldı, молодец. Erten gelet, sen mınday ol. Janağı жерде çeçüçü sen bol. Oşonda hakikat çeçilet. Assalamu alaikum, get kalsın, emkide jol kalsın. Saat 10'da. Понедельник, saat 10'da. Saat 10'da, silешкан жоқпыз, мен кол. Men gütüm. Can belki jetekçiler uğu atat da. Jetekçiler uğu atat da. Rita Karasartova, başkalar, Tekebaev, Dagim, büt barınar gelgile men saat 10'da gütüm sizlerdi. Oyunuzlarda uğam. Atınız kim sizin? Bakay Kaşkarbayev. Kayıttan bu. Narında. Kettik dostum.